Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, waduh, kagak terasa ya, bentar lagi kita bakal memperingati hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Wah, nah di video kali ini ramai bener dah. Orang-orang ondel-ondel pada ikut karnavalan teman-teman. Penasaran teman-teman? Langsung aja kita lihat videonya.